Ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC abacanshiro ndetse n'abazarendo bakomeje gushimangira ko intego zabo ndetse n'umugambi bafite ari wo kwigerurira centre ya Minembwe ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikomeje kugaragarira by'umwihariko mu bitero bifite umuvuduko udasanzwe, ibitero karundura bikomeje kugenda bigaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera rashimangira yuko ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko bikomeje kugaragaramo n'indege z'intambara ziganjemo izitagira abapilote zizwi nk'amadrone ndetse na Sukhoi 25 ari ikimenyetso simusiga cyo kongera by'umwihariko kwerekana neza yuko ubutegetsi bwa leta ya Kongo bushaka igisubizo kinyuze mu ntambara. Nyuma y'iko rero by'umwihariko uyu mugambo ukomeje kugenda unozwa, amakuru atugera aravuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo ingabo nyinshi z'u Burundi ziturutse Ibaraka no mu bindi bice zongeye kugaragara by'umwihariko ziturutse muri ibyo bice zigahita zerekezwa hano muri centre ya Minembwe ahamaze imisabera urugamba karundura, urugamba rutoroshye nkuko bigaragara. Muri aya makuru ariko kandi ndaza kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane ku biganiro byemejwe hagati ya Kinshasa ndetse na Joseph Kabila Kabange, ariko kandi Kabila hakaba hari amategeko yamaze kugenda ashyiraho. Ndagaruka no kuzindi nkuru zikomeje kugenda zivugwa ariko kandi zifite aho zihuriye n'umutekano hano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi hari n'ibindi bice byinshi bikomeje kugenda bigaragaramo amakuru haba hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi. Ndabashuje mwese kandi bifurije kugira ibihe byiza, bifurije no kumererwa neza cyane. Munyemerere turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo uwambere mazajya wadukurikira, tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Niba uri ngaha mu Burundi reka ndakwifurize kugubwa neza, niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, mwese mbifurije kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru aturuka mu gace ka Bigobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo nyinshi by'umwihariko z'u Burundi ziturutse mu bice bya Baraka ndetse n'ahitwa Lweba zahageze ari nyinshi cyane zihita zikomereza mu Minembwe ahamaze igihe havugwa ibitero bigabwa by'umwihariko ku birindiro bya 23 ndetse na twirwaneho ibitero bikomeje kugirwamo uruhare n'ingabo za leta. Izi ngabo z'u Burundi bivuga ko kandi zifatanyije n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'abazarendo n'umutwe wa FDLR by'umwihariko n'izindi ngabo ziganjemo abacanshiro. Amakuru atangwa n'abaturage ndetse na societe civile hamwe n'abakurikiranira hafi ibera muri ako gace agaragaza ko ibikorwa bya gisirikare byiyongereye ku rwego rudasanzwe cyane cyane mu misozi yo mu byaro bikikije centre ya Minembwe, aho leta ya Kongo yamaze gushimangira ko igomba gusuka umuriro w'ibisasu ku birindiro bya M23 kabisenya ndetse ku buryo bagomba kuva muri iki gice kibono mpamakuru. Icyakora twirwana isanzwe ikorana na 23 nayo yakomeza gushimangira ko nta kabuza izakomeza gucunga ndetse no kurinda umutekano w'abanyamurenge. Biravuga ko kandi ibitero byatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo turasoza byaje kwibanda mu duce twa Gakenke, Kalongi, Rubemba, Bidegu, Karingi ndetse n'ahandi. Amakuru ava aho hantu avuga ko rero habaye ibitero byo ku butaka ndetse no mu kirere hakoreshejwe indege zitagira abapilote zizwi nk'ama drone. Mu bisasu byatewe by'umwihariko hari ibyasenye amazu menshi nk'uko bigaragara mu duce twa Karingi ndetse na Rundu n'ahitwa Bidego, maze bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Abaturage bavuga ko kandi ubuzima bwabo buri mu kaga, aho bamwe bamaze kwamburwa ibyabo abandi bakaba by'umwihariko baratakaje ababo. Ni mu gihe kandi ibi bitero byanibasiye ibirindiro bya 23 na twirwaneho cyane cyane ibitero byo mu kirere biri mu byagize ingaruka ku birindiro ndetse leta ya Kongo ikabona yuko ari inzira nziza yo kwirukana iyi mitwe nayo yanze kuva ku izima. Hari kandi amakuru anavuga yuko kandi mu birwano yabaye hari abaturage bishwe barimo n'umukecuru w'imyaka myinshi witwa Elizabeth Mukuza warasuye mu nzu ye Irundo. Ibi byakajije uburakari n'ubwo mu baturage basaba ko rero hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bivugwa ko rero byakorewe abasivile.
mu gitondo cyo kwa gatanu tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026 umutwe twirwaneho uvuga ko urwanira ukurengera abaturage wasubije inyuma ingabo za leta nabo bari bafatanyije nazo. Amakuru avuga ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ko imirwano ikomeye by'umwihariko inakomeje kubera mu misozi ya Gakenke, Bicumbi ndetse n'ahitwa Karongi, ikaba kandi iri kwerekeza mu bice bya Mukoko Point Zero, aho bivuga ko uruhande rwa leta by'umwihariko ruri gusubira inyuma gusa. Kugeza ubu ngubu biracyagoye kumenya umubare nyawo w'abaguye ku rugamba cyangwa se bakomeretse bitewe n'imiterere y'akarere k'imisozi ndetse no kubura itangazamakuru ryigenga rihagera rero mu buryo bworoshye. Ku rundi ruhande ariko kandi amakuru akomeje kuvuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwinjira mu cyerekezo cya Minembwe. Ubuhamya rero bw'umuturage umwe buvuga akorera by'umwihariko kuva mu masaha ya saa 9 z'urukerera muri Bigobogo hinjiye abasirikare b'u Burundi bangana rero na batayo igizwe n'abagera kuri 700 bitwaje ibikoresho bya gisirikare byinshi baturutse Baraka berekeza mu Minembwe. Undi muturage we yavuze ko by'umwihariko kuwa kane nimugoroba hari abandi basirikare benshi baturutse ahitwa Lweba. Bivugwa ko kandi bari kumwe n'abarwanyi ba FDL ndetse n'abazarendo. Ijoro ryaraye rikeye nabyo by'umwihariko baraye ku Kavumu mbere yo gukomereza urugendo berekeza mu Minembwe. Minembwe ni agace kamaze imyaka myinshi karangwa n'umwuka mubi w'amakimbirane ashingiye ku butaka, ubwenegihugu ndetse n'imiyoborere. Abaturage b'abanyamurenge bakunze kuvuga ko bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko bakayishinza ubufatanye n'ingabo za leta y'u Burundi FDNB. Uru rugendo rw'ingabo nyinshi zaturutse Ibaraka rushobora kurushaho rero gukaza umwuka mubi cyane cyane mu gihe abaturage bakomeje guhunga ndetse no kubura ubufasha bwihuse by'umwihariko bw'ubutabazi. Kugeza ubu buyobozi bwa leta by'umwihariko ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro rero n'ubundi kubigendanye n'iyoherezwa ry'izo ngabo n'ibivugwa by'umwihariko ku bitero byibasira abasivile. Hagati aho abaturage bakomeje gusaba ko rero imirwano yahagarara hagashyirwa imbaraga mu biganiro bigamije kugarura amahoro arambye mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo nk'uko bigaragara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo nk'uko bigaragara rukomeje gushaka uburyo rero ibintu byahindura isura ndetse n'uburyo by'umwihariko ibiganiro byakwitswaho kugira ngo barebe ko amahoro n'ituze byagaragara. Uko bwije ariko kandi nuko bukeye umutwe urwanya leta ya Kongo nk'uko bigaragara uragenda uzamura urwego rwawo mu ruhando rwa diplomasi haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ibi bigaragazwa nuko leta ya Kongo Kinshasa yari yarawufashe nk'umutwe w'iterabwoba utagomba kugirana nawe rero ibiganiro. Yamaze rero gusinyana nawe rero amasezerano y'amahoro i Doha ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi 2025 ndetse na 15 z'ukwa 11 2025. Mu kiganiro umuvugizi wungirije M23 Dr Oscar Barinda yagiranye n'itangazamakuru ku igenekerezo rya 13 Ruhuhuma 2026 yemeje ko kuri ubu ngubu rero uyu mutwe wemerewe rero kuzagira abawuhagararira by'umwihariko mu rwego rw'indorerezi binyuze mu masezerano ya Doha. Yavuze ko rero by'umwihariko aya masezerano by'umwihariko yanemereye MONUSCO kujya mu kanama gashinzwe kugenzura agahenge kagomba rero kubaho hagati y'impande by'umwihariko zanganye arizo leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23. Dr Oscar Barinda usanzwe ari umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike yanasobanuye ko kandi abagize aka kanama abazaba barimo rero abahagarariye M23 bangana n'abahagarariye ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. Mu zindi nzego by'umwihariko zizahagararirwa by'umwihariko muri aka kanama harimo imiryango imwe n'imwe ndetse n'intumwa z'abahunze intambara iri hagati ya M23 na leta ya Kongo. Yongeyeho kandi ko kandi MONUSCO izafite inshingano zo gutanga ubufasha bw'ibikoresho mu rwego rwo gufasha abagize aka kanama gusoza neza inshingano zabo ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ndetse no guhuza impande zihanganye. Kwemerera M23 rero kugira abayihagarariye muri aka kanama bifatwa na bamwe rero n'ubundi nk'ikimenyetso cy'uko leta ya President Felix Tshisekedi itakifata rero nk'umutwe w'iterabwoba ahubwo nk'umutwe wa politike nk'uko bigaragara n'igisirikare ugizwe n'abanyekongo, bityo bikaba ngombwa kuganira kugira ngo rero hakemurwe ibibazo byateje intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'ibi leta ya President Felix Tshisekedi yari yatangaje ko itazaganira na M23 keretse
yabanje kuva mu duce yafashe ikadusubiza leta. Icyakora muri icyo kiganiro Dr Oscar Barinda yagaragaje ko rero badafite gahunda yo kuva muri utwo duce, maze ashimangira ko abivuga ari inzozi. Mu rwego rwa diplomasi, iyi ntambwe ikomeye cyane M23 imaze gutera, gusa bamwe mu bakurikiranira hafi bemeza ko uyu mutwe ugomba kuyibyaza umusaruro witonze, wirinda kujya mu masezerano adakemura imizi y'ibibazo byatumye rero intambara ibaho, cyangwa se by'umwihariko gushukishwa imyanya muri leta hatabanjwe rero kuboneka igisubizo cyangwa se ibisubizo birambye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara, hari amakuru avuga yuko kandi by'umwihariko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yaba by'umwihariko hari ibyo yaba arimo kugerageza kumvikanaho na Perezida Joseph Kabila Kabange. Amakuru yizewe by'umwihariko nk'uko bigaragara yizewe aturuka mu nzego za politike muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aravuga ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari umukuru w'igihugu yemeye kujya mu biganiro na Perezida Tshisekedi bikazabera i Rwanda mu gihugu cya Angola, mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke ndetse no kutumvikana kwa politike bimaze igihe byugarije iki gihugu. Icyakora mbere yo kwicarana ku meza y'ibiganiro, Kabila yagaragaje ibisabwa bitatu by'umwihariko abona ko ari ngombwa kugira ngo ibiganiro bigenda neza kandi bitanga umusaruro uhamye. Icyambere, arasaba ko ishyaka rye rya politike ryasubizwa uburenganzira bwaryo busesuye muri RDC, abayoboke baryo bafunzwe bakarekurwa, leta igasana inzu ye by'umwihariko yangije ndetse ikanamusubiza ibindi byangijwe cyangwa se byanyerejwe, byose bigakurikiranwa mu rugero bwemewe n'amategeko kandi bikishyurwa. Icya kabiri, arasaba ko Perezida Tshisekedi yatambutse ijambo kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu rigenewe abanyekongo bose, rigaragaza ku mugaragaro ubushake bwo kunga ubumwe ndetse no gushyigikira ibiganiro biteganyijwe. Icya gatatu, ari nacyo cyakuruye by'umwihariko impaka nyinshi cyane, Kabila arasaba kugirana ibiganiro by'ibanga hagati ye na Tshisekedi, bakicara bombi bonyine rero by'umwihariko nta bashinzwe umutekano cyangwa se abandi bayobozi bahari by'umwihariko mbere yuko hatangira ibiganiro byagutse by'amatsinda. Iki cyifuzo cya gatatu cyateje kwibaza kwinshi mu bya politike ndetse no masesenguzi. Hari abavuga ko Kabila azwi rero ubuhanga by'umwihariko mu biganiro ndetse no mu guhindura vuba rero icyerekezo cyabo aganira nabo, bityo rero bakibaza ku ngaruka z'iyo nama yihariye. Abandi nabo bakeka ko bishobora kuba aba bombi bafite ibyo rero bumvikanyeho mbere hiyerekanya bubasha ryo muri 2019 ubwo Kabila yashyikirizaga ubutegetsi Tshisekedi, bakaba bashaka kongera n'ubundi kubisuzuma mu ibanga. Joseph Kabila Kabange yayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza muri 2019, asimbuye Laurent Désiré Kabila wishwe muri 2001 mu matora ya 2018 ataravuzweho rumwe. Felix Tshisekedi niwe rero watangajwe nk'uwatsinze yasimbura Kabila ku butegetsi. Icyo gihe habayeho rero imikoranire hagati y'ishyaka rya Kabila n'irya Tshisekedi mu buryo bwiswe coalition, ariko kandi nyuma mu mubano waje kuzamo agatotsi kugezaho rero n'ubundi ayo mashyaka atandukanye mu buryo bwa burundu. Kuva icyo gihe igihugu cyagerera n'ubundi gihura n'ibibazo bya politike ndetse n'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo, aho rero umutwe wa M23 wongera rero kubura imirwano mu myaka ishize. Mu gihe hategurwaga ibiganiro i Rwanda, hari amakuru ko leta ya RDC yabyemeye bitewe n'igitutu cy'umutekano muke, yemeye guhagarika imirwano mu gihe runaka kugira ngo rero ibiganiro bikomeze ndetse no ku rundi rwego, aho rero hari hashyizweho rero indi nzira y'ubuhuza. Ibi bigaragaza ko rero kandi ubuyobozi bwa RDC nk'uko bugaragara buri gushaka inzira zitandukanye zo kugarura amahoro, haba mu biganiro by'imbere mu gihugu hagati y'abanyepolitike bakuru ndetse no mu biganiro byo mu rwego mpuzamahanga bigamije rero gukemura ikibazo cya 23 n'indi mitwe yitwaje intwaro. Nubwo rero hari ikizere ku ruhande rumwe, hari n'abaturage bagaragaza amakenga bavuga ko niba impande zombi zitumvikanye bishobora rero kongera kuzamura umwuka mubi wa politike. Hari n'abavuga ko kandi kutumvikana kwabo gushobora kongera guteza umwuka w'amakimbirane akomeye cyane. Bashimire mwese mukomeze kudukurikirana ndetse no kubana natwe, twongere gusubira mu kanya.